Biyag Ti Tao. Nanang, agpaiso aya si Mang Putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimat la ija abroad. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga rob nanang. Ta sumra ka kaswaitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray ag sakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagik. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti dad. Adon ti tumpuar ngan anayan ti bagi. Wen nga rod Ay, wen. Mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Eh, saan uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nagjak tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho ija restaurant. Wan ano, adapay bakante, uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, uncle? Wen, isumat lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. O, anya. Mayat ka, Mira. Kutwa na. Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanen manipulag sa paginggay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay ngagrug Urain ton bigatan na, uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa himot nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anya ngay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pagaplayam ka waitress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko naanan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang takasinsin nyo mat. Uray man, aramidim latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Alda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Alda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Wen, uncle. Di na matla iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a customer. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga aka-anak-anak. Ha? Apay, masapulaya nga ibaga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasano ngumatumot basi ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno didak kumamot tagtagibas sitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay muno na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam.
Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikataman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan nasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Anda ka din ni Uncle ko, Luis. Sino ang uncle mo? Ni Uncle ko Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Uwan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Anda ka din ni Uncle ko, kuna? Awan Aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pay. Tadi pa ka no rimor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Naganuntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas ta nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mo't ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga mintin nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno aya aka-anakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ng umato dagiti kiday na no agsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka ginnawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga rami iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay kumangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami para luto kat inapa na itay. Makasali kami hindi talamisaan. Tayin dumog na dita. Nagbayag pa ititurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babae. Ay, imbaglakit din ta ti dug ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Bayam latan. Ang mga no gipulong ko ni sir. Ang mga no baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, uncle? Well, Mira, iso ada kayong timakamo dito restaurant, wan? Panahon kayon. Agbakasyonak kumanen. Wen, uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? Adda nga aming gingginan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idano kwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan abdantay apo ko kamang bantay kan kwa na iji balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasana na para inaw ti trabaho diti restaurant. Ha. Impromote nang nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod.
Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo na waitress. Wen nga rod, ngam ni Mira matan ti makaad-adang agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pay dagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin, waitress. Ay, wen nga rod, nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganag. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang na. Nakawarwar pinamisana pa na Kasi awan ita, nyo. ungtan naman ang ti customer. Ika alawain. Maditikas di nga raramitin. Si kanak, into na paon na. Narigat a pakibagayan dahi tababa ita sa bali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ro ti tinalag namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupa na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John. Ibagata ti mapaspasamak dito Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ay, wala niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatindog ti pila dagiti agbahin-bahan diti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayan nan iji kahera. Ay, awan nga rod Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uwin nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutswildok Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant ni Uncle. Anya, apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan no adda napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, Manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti magisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damatingay na ramid ti anak mo di restaurant, Manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no nagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek, Mira. Nadingitay. Ngayon saysayat no di kan sumrang iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Unayan ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang.
Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso dyan gatang ko iti cellphone ko, contented ko asandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na. Siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan nanang. Uray ta kasinsin yumat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti ko na yun, tsak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayo nga iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak nga inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan anasaya ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak to laang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar damot. Basit mat kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, dalag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang dito eh. Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, pastalalay ng taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak nga minan tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Api nga nga umawag dahito eh. Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mangdak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya agay, kastamat ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap, ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak kuma, no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka nagbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada at tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas abanag mo. Alaga gayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan,
dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Hello kagayam! Happy Valentine's Day kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Makablawang pay ni Mimi Dupaya, Marita Kokya, Lilibeth Contillo kini Adela Vergara. Kaya titayin tayo nga rin denggan ti episode 344. Dito'y drama tayo. Biyag ti Tao. Ti cellphone mo akan ayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati parikot. Lakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Adala siguro parikot na anak ko? Inal daw lang na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ti dinoy bagam kinilakay kumare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa'y mati may baon nga gluto. Siya ako na. Atayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay mayak at kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pa ila kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay di ka agsasawi ti kasta. Asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang amjak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati tijak mo manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh,
Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog amanaw. Kaasi, dagiti ubeng. Minda bakit? Nakanumot ka sa sarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amunday ta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka minda. Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa yung makaturog. Umunakan. Nakadipay aramidem. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng. Bakit? No amom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Dakam mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. When saan, iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot Samatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakanak en kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang? No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka din bagakkan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat-pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga rod itinatang tayo ti abastuyo.
Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo, tayo so ti alawan siyo. Agyaman na kunay tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanin na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas na ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo't. Diyakon nam naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidok ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Padalakad ko ita, Anya? sigalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersena. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo iti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado wa di na amaw apim mo sayan ti nana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yo, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulog na abiyag. Nagtagsan unay tirig nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti Jack Amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, Neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko.
Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, Wan Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan ti panagtedted dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, Tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, Tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo launit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo ti sumaruno nga agradwa, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni Tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day day. Uwin nga ro, Danti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga ti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay asino ti agtrangkaso? Ni Tatang, Anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, Anti. Ay, alo ko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor, timang kita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga dindan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y marikiray. Ha?
Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukata kiti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo, iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang? Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Sana po no data, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud abalayo a. Apay, kayat mo ka day, ang makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kun ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang Yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo tibulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isuti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang nga gapo, auntie. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko saan kumakastawan. Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri. Leia. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan agkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikigdan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sikangay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat anagsubliak dito'y. Anagbabawiyak tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko.
Sapay la kumata malasatak na ito eh. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, tapno di tayo tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.